Kirili keunga chinsabira ni goto chakanengana yo gwichania stock manyuga buna gosaba nyanyimba kurwa segetuo kie gosegeta seni kyanyangoso nigo bamubegete byara sacha yo mujoro mugendi bwe pikipiki na ngo bwatekana buna niganya tukabaga komwa umunyaruka bw'emyaka 10 obolito munyaruko yo nyaruka baga konyora umwana ali tukolera gosaka kongera tukolera sinyekita ya Kisii Teaching and Referral Hospital korinda se patiembe umwana yo nyaruka baga gosira nabo nige kole kyanyaruka bage kuragwa na komwachi kwa kigima ase omubumende bwe county ya Kisii muskadanya rorisa buri nyakabaga akomwachia oboteneri bwa serikali n'amano abagambi ase okwene kiabuna ebikole ebyo gusaso gutane kiabuna ebikole ebyo ngo ikabire omwalyo ilikuwa kitu nilikuwa nasoma shule Nyangusu, alafu nilikuwa nasoma Nyangusu, jirani mwingine hapo mama akamwambia mamangu ngani chini tuchukome nene mama akamwambia mama akamwambia na ile tuishi walikuwa wanakosana na bwana yake kila siku. Sasa mimi nikaenda vile walikosana, bibi yake akama na mtoto mmoja, akaja mmoja, alafu vile ni aliama ende kuishi Mugunga. Kala kuishi Mugunga, bwana yake alikuwa analewa, anakuja funga nyumba na nifanyia tabia mbaya. Nilifanyia tabia mbaya. Kuna mtoto wake mkubwa mwenye kumriditi amwambia nilala, alafu mimi ananiamsha na niambia tena abana ba Gutibongo buno omwana oyo tibongire mpaka akaba akibwaterani gabwate emyaka 10 kwamanya konyora nintu ekenyoro oyo tibongete otibongire omwana 10 years emyaka 10 tigotogoteba ng'omuntu oyo tigaberwe gose kwamanya konyora ase omuntu yakora emirimo abantu go bakwimukira igoro bateba nga mwabere kibege ikire koba mwebe kibege akorekeire omwana oyo bwe emyaka 10 omwana oyo bwe emyaka 10 nambe yemo otigire skuru namba ibere omwana oyo no obogima bwaye nacha koba omukungu igago chakoba kangete nonye nenyuome kyagara yebinte byo mwana yakoreiro kati abachifu ba minto ninu nakulera administration yeto yonsi pia police ekereki nagi achire kyogosoero omuntu otibongete omuntu eto mwana obolito abantu abo baise kubwatu naende babwatu egesibo ky'emyaka muntu tayo ora ateme gotibonga omwana inchengo gotebye kene kya Yesu